Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa bena upe biasha Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu
aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya Right, I was here for your mamo Ajonia Makwaba and Famra Sinopi live on Kumawood television and Nyame Ede Achaye Juada. Na Juada sono very special because Sawoba Asante Memua Opemso Utumfo taste to Tosum you know Asante Memura Ibundi dia na Yabu Muasie ene infie aduonu mienu ni a Opemso Fidian Ponda Roma nananom ene afi asanteman agiri tumu ma ni so aye wo Kumasi Sports Stadium ene ekire yese e free sa abra no ba no de obekoso wa na wodi asanteman anim na wabo asanteman atimi apejare ni did nananso ba ye ohwe modern bo awabo ntwumade wadie teachers fan ne ade na ene over 1 billion US dollars any investment na aye e wa asanteman temu any afin so ni peace and the level of understanding when it comes to peace settlement na King Solomon edino fatanwa na emfatano se oyo hekeke ni mo mefatane se modern ba wabo e de age asanteman ama enimonyam asanteman wo no nanom jaaye no igusu ekuramu ntie nei very special day on behalf of the entire crew management of Kumawood TV yema opemso otumfo so etu otoso mienu asanteman wura
bema kwaku dia ye mawo etinkwa na ye sama monu ye stephen ampon se onka homo na nyumadie ene adwempa da ye pa waso na ode bo asanteman no twedi ampon ema no enkoto sa medin ede se mike aha Kumawood TV dwumadie no sinopi ye live on Facebook nso so ko ha Kumawood TV YouTube nso Kumawood TV o like anu ahye na manfo nso anya bi atumi ahwe ya transi benyamre na yatumi edi nkomo officer dwumadie no yesi sinopi enyamre na ensam no se de osi esika no ye kano ewo oman Ghana me no ka se no se dum so no eguso a ekoso enyanya ye eguso pa na me for the first time me experience proper dum so na eyenra na nya agro throughout the night no nipa ntimi a na fisa uhuro no nya agro dimo a em say mo de almost every night bi a dum light no memudue am kafra pa mon kafra nyam no mai bibie ntotoye no man na hye no ne dura bi o ha na se yemblemu hwan panimfo koto aba ko sunlight bi kura de abo koto ho enya mere to abade ma omo ye campaign twankrofo ada paade ma omo no dura bi o ha na omo ye de o man hwa na so no man ba ko pane wo Ghana atra be nyamre na yatumi adi ho enkomo onim se the fight against illegal mining to kwakase pa o men ya adwe se nyina betumi aboa na yatumi atu ase to mampani nyame ya dom a Ghana for to ma no the first time no ano kan se illegal mining na de yensase yensuwa yen abode niam nyame de dom yen we yenkwaye nyina no amanfo edi sikapachi asere no to bo moden na watumi atu so sa na numpo na Ghana fa beka so wonya ade ntebeto ba tia no a onfa ho Ghana fa peto mo bia no omo enye obe fight against illegal mining me no ka say you shase fitiazende kakra bi edu abi no na excavators omo a chichia no omo a san tonton mo ho a kuba bi kwa na afidu abi kwa no na party executives chairman MMDCs ene na nanu atankonya bi ena aka bo mu a omo tu galana e wo man Ghana wampani ye bia ba still no ano na me say ni nkrofo ka hunti no the political war na ntimi anya adwuma magalamsi na ntimi an fight nei benifo akosia ama omo tutu ho na mo akwadwen kwa pepe faso betumi tu galamsi no ase e wo man Ghana wampani say wo evidence kwa de bade a obegina so but the only evidence ayeye wo man Ghana ha ne say uduru river pra uduru river nkobra ani asesa ayeko eno ne Ghana for evidence ba ko pa me minim se Ghana for ewo yenyina yenko forest no mu de enso nim se ensuo na asasa ne de ade se Ghana manfo etu Minister for Lands and Natural Resources opening Samuel Abu Jinapo oda tudwa se yenyina yemwa na yen fight against illegal mining eno nti loss no emma kwan se yenye illegal mining o Ghana no yetumi emwa na yenhye kena benyamre na yedi eho nso so enkomo extensively ni ahwe together ekwama ever so betumi a fight against illegal mining in our country eno yenkomo ba ko e betranse benyamre na yetumi edi Ghana kwan dodo no na aseye name of band is 2020 2021 afi ode asi won fie mienu yi say be ya kwan hodo no bebre e wo my Ghana. We are in the month of April enche na ye enter the month of May na the bibusa ene say wono the second year of road no why say hu bia na the day so bo ba ko the national women organizer edema the NPP Mame Kate Jemfua ede abo the minister for roads and highways Ura Makwata and say papa no o my Ghana ina ye de ase ne so mo ananya akwan no according to the NPP national women organizer o say papa no sorry a akwan wo so ye me nyina no national cake no che ne pe no e kurom de akwan kura se kwan kura no wayi ye kokoko afuom wayi ye ko nsuo ho no wayi ama wo yi ne kurom kwan ko a ama other areas bi say etiwa ne other areas bi wo ha wato agya ebenyamre na eno nso yetumi edi ho enkomo enso so ewo efia ha onim say yenuanom a omo ewo teacher training nursing training colleges ahodo obeka John Dramani Mahama breso ene wo say ade akwa me nkroma ye ema omanpenida da Rollins beto aso ono no free ho kofo beto aso the late JMS ebeto aso ama ono no John Dramani Mahama beto ye no his excellency one day was say there be onhwe emma teacher for ene anese for mojeje tie enya allowance yetwam na yemfa nsisi school adan bi nka on fancy computer labs ne ade be nsem bebre wa Ghana na ye nyina no
yɛde ne nya adwen fi sɛ na ɛno na ɛboa paa ɛma akyerɛkyerɛfoɔ yi ɔmotumi sua adeɛ yi na ɔmo ɛbɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ pa ne anɛɛsefoɔ nso ɛma anɛɛsefoɔ ɔmo a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔwura sukuu mu ɔmo mbom dada ɛto aba ne bum ɛde ma nana kɔfo ado obedi adeɛ mfie bɛyɛ mmiɛnsa mfie nan yɛante bɔne biara ɛnɛyi yɛyɛ teɛ nsa anɛɛsefoɔ no sɛ sɛ ɛna yɛbɛto aba no koraa no na ɛka bi wom na mmom no ɛna mo mpɛ sɛ ɔmampanin n'anim bɛgu aseɛ nti na ɔmo anka bosome maako ɛnwɔtwe nie nurses and midwives ɛsɛ ɔmampanin ɔtɛ akonnwa yi soɔ ɔmo allowance ɔsɔ ɔmo nya ɔmo bi tuam school fees ɔmo de bi tua ɔmo nso so books ho kakra no ɔmampanin bosome nwɔtwe nie ɔntua sika no afa hene ɛna Ghana Football Association ɛkɔ akonya $25 million sɛ yɛyɛ sports fan wɔ sɛ de yo sika no ɛna ɛwɔ yɛnya bi ntua net foka yɛnya bi nso ɛmfa nsolve the light program a yɛwɔ ɔman Ghana nsɛm no deɛ ɛdɔɔso bɛnya mmerɛ na yɛtumi ɛde nkɔmidin ɛde Michael Nana Adumakɔ ɔbɛfrɛ me sɛ Michael aseda ɛnkɔ ɛma God's Way Casket Shop Tawhid Natopate Clinic na fi Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ɛso kɔ wɔti mu nyinaa no ɛso asɛm ɛde dwumadie no ɛtumi ɛde abrɛbɛnya mmerɛ na yɛde nkɔmɔ bɛyafo atena ase Evangelist Richard Pra ɛyɛ NDC nia wɔgyina mu sɛ nkɔbɛkɔ ma sɛ bɛdwa mu ɛwɔ 2020 general elections no mu ɛwɔ nhyiaeɛ so abatɔ mpɛtua so ne mom ɔma anto ama no ɔmo sɛ aha ɛyɛ nhyiaeɛ so abatɔ mpɛtua so aha ɛyɛ Asante Mantam aha ɛyɛ Kumase yɛmfa MPP ntoa so na stika ɛnkɔtoa so ne mom ebere bi du yɛhu sɛ adwuma no asɛ koraa yɛde waba na saa bere deɛ mamuo no ɛkɔ kama to mo san de stika ne kɔ ya ɔman to aba no amfa ama no ɔwɔ ha benyamrɛ na yɛde nkɔmmɔ ɔpani ba kɔ no so ka ho ɛyɛ security analyst ɔyɛ expert when it comes to security ntinde ɛkonkunkunkum ne robbery ɛkɔ so ɔman Ghana no ɛba nimdeɛ kɔ mɛfa so bitumi asi ho kwan a onimdeɛ mu pa ɛnya agro wɔsan yɛ NPP ni mapa ɔno ɔne NPP fo mpanimfo bi te sɛ Stephen Amuamu na afi former member of parliament for Inshas constituency na kedikankamu any penifo ahodo bi na omodi amanyeko na chi a biru sa abire nanso oni godfather ntimi no kasa still not even YA district officer kra no onyanya bi oye NPP Ashanti communication team member ono so na nation enso ofie benyamre na yatimi adi nkomo fa dwen chane bra na enyamre enkenka information na samre pe bi ahoma na to mo watimi afre Rajen Chenso etumi aba yedi nkomo a na yedi nkomo extensively ama o my Ghana coronavirus no eda so e cost say ne okọ the national airport a yare no kwa na e cost mo ba no no yare no bi eba yombo ne na yenhwe ho ye e kọ pan yen so na me admon on the 2nd of May I was say call the second dose no say yentimi so anwa first one na e wo ye no ashim but the ministry no some of the eba ne so vaccines no eba enti enche kra no yensa beka na etumi asan awo yare ne kɔ ana se enkoye ɛho nkomo enso ɛwɔ ha na asembe na education minister owura dutumi kɔ kan ya agitre ha ɛwɔ man Ghana yi papa ya sma kɔ kan ya ne sɛ wo headmaster na wotie manwumre ya wo office wo no for no nimfo ni ɛna wan pa nimfo ni ɛfa bɔ office wo ɛna other teacher unions ni bi ka sɛ 2 years ni curriculum mo se san no syllabus ana textbooks ɛwɔ sɛ atɛtɛfo no yusu ɛkyɛ mo frana de no ɛmaaye untimi ɛma deadline na emom no wo se yɛn fɔma mpanim phone ɛne phone ni ɛmo office ɛno ɛde ɛde bɛba ɔde nkyerɛ nsa no dɔɔso na Monday atansi benyamrɛ na yɛtimi adi nkomo yɛntwa ho tiawa ɛnya aboafo nkrato mmra yɛba yɛbɛsi ne kwi Enyaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tawhid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Katri Clinic di amawo Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na
aboa ma wo fichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de ba adwaman so a ye de hwehwe di padwie ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom asante mamu a akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrabofo enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kase stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so do wensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwiru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam wusika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwa atibie tienie kwa atibie Eastern Region eho ena Mala mo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwa atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 senenso se malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa ade no ne kronkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ene yensia ebenada bia 7 to 9 p.m. ewo Kumawood TV ne afana live ewo Unity FM ewo Kumawood TV eya tie bi na entumi emwa piao well all pia o say say free mu mo ye den nti be slower we na fa kokko we film na say dia wa wonu tua o fa say no mo ye den ma menti wo de we na wo yere na mfa nkonko ye tigma na ma wai slower e bu sayen ko nyen ko Kumase mun ko Kumase oh nah it's been a long time oh yeah me say minia obra kwantu ya o semina na ma yan ka twene ni ahwedan yo ne busu ya fani asuma me semina me pada de Kumase akamara na me so chini ye nya da ka yi na nsani mo na mo that's why mo shia me dey we need problem kra wo beje di say me free Dubai betu Ghana ana me na na confident wo to na na no ansia do ne eje yi ni pro me so e wa bre de me ni kapre odu ko bi na kire me go straight casket shop ah e wo Kumase labor hire me ko ho no ma ana mo sa ni me yes kan hye ye o wo de bi ntwa no Misika ya di ma me se me papa no iswa abezu ya se me be ambulance na me sam pe de be de da no enka ambulance ani de be da ho omu ya ambulance service into ni problem kra ani na ye here ni se ubenya sika kakra bi di ato ase you know say Kumase stay by plan no ye ko na mo kire o some who's when casket shop ye wona ka me bere te se de mo hu ni na who's when casket shop ye wo Kumase infantile town ye di labor office na ben who's when casket shop. We are the dealers in quality local and foreign caskets. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba. Amansane yena yedimu sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby right yensan Emma Makwaba eguso Sinupi live on Kumawood television media ede se ma ka bejafo atrans evangelist Richard Pra ajeja sanso na
Nana aggregation. So agena dwe benya mre na di nkomo adwen che fabra na yentumi enkenkan yentumi emfa ema once again aha Kumawood television nyamre na di nkomo baden news eba officially from Mame Frima Opare the president and guys the chief of staff and it's a lawyer Kisi Ejaben has been appointed as the special prosecutor, take over official from Martin Alamisi Emidu. Intine lawyer Kisi na you know say omeboa na yentimi fight ketase chepo ne kankan ewo oman Ghana mu. Ebrepe benyamre na ya ko ewura ni su ene ne ban mu ne nkasa ne yemu oman Ghana said the ono nkasa wositi a enei ya boni din say omra na omeye special prosecutor no. Ebe se osefata ebo yi nyina ada osamanyoko bi atade ana se ebia we dia ono so neutral as people will say no ebenyamre na edi enkomo wo nana kwaba ye jamia boko de osoja fo atade efe medase se bia boko de jamia te ba still na appointment ne bi mai. Well, yeah, mre iko die bigidi is zenye pedifo esi asheshe ni amano e wa bishim se enche na letters na yiditi eba serious na ba o ye bomba ye say serious na ba o so wahu die no o say president ana say chief of staff the elected bar and ye jitum enye ni amanfo ye kaka na bontin kan wa bontin bebri no yati konesa disappointed member of parliament for Inshiayeso MP akwaba minia ene o fans ni senior mensama wo kan. Yeah, you are not being fair to me. Oh, sir. You are not being fair to me. Eddie, that's my opinion. Don't you? Me and I was doing what grow. Eddie Kaino mechia ashefo. Yes. And na mabo abaso. O shirt ne ya mefe. Me that's. Mefe material me nya bi dia pam long sleeves. Unim say me ni abasa te say wodi me nya fan of short sleeves. Ya na ya me say dia me wode mo no. Okay. Would the miss short sleeves here bontia? My being in a bam seven of them, being you comfortable abonti. Ya better radiasi. Near Case MPP Muno appointment no asa. And the American asa you see ain't you I feel no so be on a punbia to na said the cocoa board e Dubai or ball a puno. Editor homa we need yes what chimagesi when him say cocoa board manager no the opera ne dem hokra ne title ye manager office manager near also any books books manager o ma create titles akasi e dey among 20 me wafa no I wish senka or adwuma why over the years no onye an alternative. In fact, he is the choice. Okay. Say appointment to be and he says you green who to but in some people mean to me kind of platform so but who be here say you becker. They have not treated my uncle fairly. And yet na ne wafa say me free MPP because minim suni on by. And ye dey me wafa. Party members na dosu. Obi anso abre. Okwa axim obi abre ho. Oko kaso obi abre oko awutu senya breku obetwam ko sehwe oso oko votare nya hokra de ya bi mu ebi so papa ye okan o se mo na mo ble ebi ble ewo MPP se do no na bre no ebi so didi ebi didi enti akoye abusua nche mfa na mehwe me wofa ene kasa aye kan ne ba bia efiri no wo MPP mu no emwa nka NDC mum by now ya ye ne ye nko wo parliament wonim se wo parliamentary ambition ne ambitions doso but wo MPP mu no or they see her near twa or they see her near twa emre bi o for you to way you say enche oh can't ya share no nkran to me nka me nhyɛ me wo fa nkran ade na nya
nye I saw no MPP so ni security analyst there at least onya bia na yekra no na small boys here omo buy here omo DJ cars basa left and right nkono so V8 no o twibia nkanye me wofa no e kire bi oni wa me na medi ade enti me na mepre ono onka office o yo okay no sugunu mu no sugunu mu MPP ni na ndi ni ye evangelist mahiti me na say na also be Julius Debra yes mami so o your former memra fie okay wo hwe me papa honorable Julius Debra na watwe atwa mu onya 55 years nyame ahira no wasum NDC na NDC nso aye ni ye NDC aye ni ye NDC de efa ade aye ni ye yiwu akomam na di party na chi umre be so eno nti menam sa kwan we so na masire nyame nhira kase pa de amano wasum a wasum from Rollins Penso Atamel Penso John Dramani Mahama Penso no obeye chief of staff waye local government minister pen ono ne penso na yede monthly Saturday cleaning ni ade your maimuti ene hwa santemam hwede aye under MPP ba bia fi basa menimwo a wo hwe me original enkran nanado ka se obeye the cleanest city in Africa ene enkran tontom nko a efi nko a moma yenka nokra yawde we yemu ate maba me be kan nyina all right ubenya mre no asinipi nana ena yo pemso 22 years obedi ade be kai ni susa na ye ofade ba stadium ni nya entimi muremu na security tight na tintina ye di wuremu se kohwe otumfo ye de ni se akonya so so far 22 years dey na beka ye nde radias na onyamia ye bia maye enye oman nana ibinya lisi binya ohene a owa botria ohene a okasa ne man fo etie na okasem so a esisi so pepepepepepe enye oman ni na binya mesa yende nyamia se ni se yede opunso esi so no data na me wo asanwase okay na ehona na me wo data na afena menya ntie ebiasa that is 30 years na is more young man I'm a young man ni ye juma so pa my pipi din nti nyame ni yesre ne I boss opunso obeka no hono watu no nko no ama na kwatenten bi amaye na beka ne se nanu mo body chidom nanu mo boa no omre mu ninala pai body bi nka mu ninala nyame nto mu nkwam na omuntimi internet enfe mai se peni ni fia so peni ni fia ni nti ameka sa ansa na ye beto ye 2020 elections apato ya yekoto yi omu se ka be ye bosu mu miensa no opunso ka sembi asemo ka na be mu elections ni mo gidigidi o opim so ka say ye to aba no na ne ye beto bia no ye maso hwemra owie ye no san ka say wa wante wo ho ase no enfa basabasa ye ma na mum ko court and no so what is national time of example for be can say the last and first quarter NDC akọ 2020 elections ni the Ghana the NDC ni engoko to be what is happening wakana wa okay wakana wa and Benjamin near this uncle wakana me pa bi dinko won wakana wa enu ntina we ka say opim so nyame hira no adwene no kura ni mudu 3 months to the elections and opim so kan you and so what say asemasi ye no kema pepe na maminchia wetifo na me Kumawood for so me mbo mabaso e wo pai bokesi amoso mabo am so ne ni wa ya mu na mahu me bo mu na mabaso mo so ma ya de papa aba na bi ntwa beni so desre wada roma ye ofori krum mini aba me ne te ben pa sister Azumi wa hwele ku ya papa ida fom ya awoma so ye high tension ho ya ye te ko emena road no mo ho na nkrofo adwumafo bi electric cars ye ho no na adwumafo bi ko ye ya omo so omo hwe omo kwa ya na omo so
enti no kwase mi ye nhyɛ dan ti ni yie na sister Zumi yi na ye be kwa kugya no ye bosoma edi animi that to so the 20th 21st 22nd no ye be kwa kugya na ne papa ni so kwaya de papa samu su bani ne papa to for me no kwase mi ni ye wayama ne maame sister Zumi ne nuanom nkoto ano mi nua nyamisha right nyamisha no evangelist evangelist senior na ishen e wo 30 years na do tumfo si so ti ene 52 data na wo say wo do ne hu kakra na me wo 21 okay enti me hu kakra me hu ye ye bebo opemso abaso ne ada awurade ase so de ne dom yen asante ewade asante wade nana ama ahinie aya kono aye krabehwe oba yehwe ntotoye a ode atoto akwan mu se nananom dodo no eye saa nka Ghana yekoye nim efa no yesuku nsam ayade edad nana akoma so nti oba ye ode educational fund eba ye amanfo abeso no mu a omu nyina eboa na nipa bebre nya so mfa so enya asantefo nko a mfantefo it cuts across obia o qualify bia no nana enam so eboa ye teachers award ode akyerɛkyerɛ nti wo hwa bibia fa yadesua ho no edanana akoma so enti ye besre nyame enhyira ede amano ye besre nyame enhyira ede amano na yenso a aban mu ni ade ye kɔ ye ba ye bekɔ aba aban bekɔ nanso otumfuo ɔte hoda na nanya nkwada na yenso ye ba ye nyatumi a yemfa besom ni empeja asanteman menim sɛ mreba mu a ye beka nsɛm bi ɛfa kwan ho ne ade ye MPP aban ene asanteman endi ni ye kura ye ba ho enti ye na ase opemso ne nkwaso nyame nkoso no nhira no nyame de enti afra ne King Solomon wo hwɛ nimdie ni nyansa nyame dia dom no nyame ma nsanso ma ne nye kase mo onya nkwada na bia so yeso ye de wa ha yesum yesum asante asemi me can radio ema na no ahemfo be frɛ me I think 2 years ago now opens with the 20th anniversary but the nananom kan ye ebesinde mea mete ide me hu sa ade no ti yensan sɛ nananom sɛ na ade ba kwa ne susu a opens obedi ade na yenida so sɛ yebɛyɛ ayete sɛ Lady Julia so obetumi ayede aboa pa ene sɛ Kumase Children's Park ebetumi aye ni aye ni ye so enei 22 years a opens wo so na nkwa so maamuni adwuma ade ba kwa nananom yesere pa sɛ nka abɛyɛ amayen agye na de ahwaho ye ho aka de ye wo ho a ene Kumase Children's Park asase de da ho kakraka na edura nwumre na obi twam wo ha akromfo no gye ne niema na wa ba wura asase num de ya yesi ode fa he yesi ode fa Children's Park no so no children bi ani wo mu di agro ho yensere na adawroma na Children's Park ne de adawroma se utimi ahwe aye de amayen na ye mofra no so no a eba enya ba bia ombetimi de agro a ye ni beje na enim se opemso de wo ye kra ma ne buru we so nti yasiri obenso ama no atumi abroso yibuso ye di enkomo ene se afi na de ato ha ye Kumawood TV dwumade no eye sinupi opemso tumfo se tu otoso mienu asantemawura bema kwakudua ene eye emfie aduonu mienu pepepa ye de no si akonya eso ono ho nkomo kakra ena yatumi edi emrepam yeguso edi anniversary no ntia emrepam no ebenya mre na yabo no history dia akyerɛw dum so opemso okwu school so you also you might not know I want to call in secondary school ebenya mre na yatumi edi won nkomo but the fight against illegal mining amentia takwafo bogoso axim
kutu krom tabakrom fo na afi yemra santimantamu manso adobia ne de hekan ka ho illegal mining e hon komo na yedie minister say enforce laws no e dey panifo akoko ye hyiamu agye atum se enyina yanka mum na yentimi fight against illegal mining pani se wo evidence na de banko ade a ebetimi agina so na ono onhwe e ma na second term yi e former gudi a yentinu kwampa so no entumi enkoso ebio ebehia oman no enyina yanka bom e na ebetimi aye amana yeni ho nkomo kwa me de befa so a ebetimi aboa ma yetimi atu illegal mining galamsey ase e de afiri oman so ochehene kra de wo se sa small scale mining ko mampani ka so de aba no community mining no ono no yo ochehene onpebi na asase no so fi se onum se no kra so kra no e bon kra anya agro nana mo na mo hye bo se mo beye jondama ni mahama anya niye jakob yeni o ensuo no Reverend Cobra Rapra ni nyina say ene yeso ko Western Region atakwakra de in 3 years time no anhwe aje so mo to nsuo nsu ana mo to nsuo mo fie bi se Ghana water bi mo pompi nsuo ni firi na no nyina no galafia ase no mintio e be ne den say Mike ana that was it na nye kanina fa no legal mining no mo mutu garamsey ya mo say Ghana yensuo ni ye japade anhwe ya America kra bi no ye be kra nsuo firi o man foforo so ya nhwe ye 10 15 years to 20 years ye be kra nsuo me kan sample e kwa hwe tama na ewo achim odan ye maame no papa no mo wo ye wachim odan na wo nanti free achim odan himfie na wo fa zongo ho na okoku river ebrema bremu da kwa fe enso no fe wo gira ho no mo a fe na satan wadaro mo na yentufu magudie o Ghana o hire minia satan mo no no mutu e fo magudie okay nanso ekwa no mo fa so ye no nye ne enemre ya emranti a ya bai ani mabawa ya ba yati ya ho agum ne ye ne ye pe bia binia in 1979 79 80 81 na uko jina na sase no wabe forest park eurem wabe na uko chofo praso na ye ko school chofo praso okay e papa na de tutu kwan bebre chofo praso pra river no ye de ade na sanu mo ye so ne so fe we ko na aprofo oti ahan bia na odi asabi oti ahan ya na odi asabi na wano ye pon suku a ne akoko gengira ho na ye asabi ni enom ayi enuanom awunafo mo dansuo na no no omo chigele na du efiada ne penada no maso afa nsuo no so kodo omo de gu kodo omo ba ye hu se omo nam kodo no so ba no mo be yigu ha no mo abeton lu gaso ebi o wa na etu ato ensuo no mo fi kodo no mu na to ensuo no mu na schoolfo no mo ya beto kokko so na obi ade ni plate na wakoti bi wuti bi ya na wo de coffee na wudi enne ensuo ni enne enti bi nuanom se ya nyire ye ho na ye de politics asem na ye de say ye japade a ebeto ba bi no ebejinsem politics there NDC baye na galamsey ne koso omo ye so mbe ya ankusiaga mo baya na mo ye se obia even se wo concession kra no a fato yaje ye ni na afoforo nti politics nka politics be bi o oyere yenti American decide say politics won politics means say I'm a politician I'm a security analyst you know yeah everybody be why yenti bi ngani na wa fidie so politics won homo na ye politicians ya bi dey aban na wo so no enya aban wo so aban bi bebe bia ye bi aban bi bebe bia ne kofo ye bi politics won ya man ni ho ye hu na no any politics ayura galamsey no nti na help me out here aban bebe bia ne nkrofo ye bi nti say aban ya wo so no NPP aban ye try say president try say mumma yenja yo na yempe kwampa ye be fa so oh ye wura kwaku bwa hen NDC for no before elections oh so mkogu mining communities also mun kosuntu those were few days to election let me tell you mun kosuntu ye NDC for the ye be mabatu NDC for ye nchemo
Monfa telephone, monfa framuniano, montua banti MPP. Na ye de ye be mo to agudie no. Atona dwene mo wie. Nipa ni tie no, atona dwene mo wenya backen. That is the reason why I'm saying say politicians ka ho and ye ho amanie. Politicians ka ho and nsuo ni say. Asam na da won nya sam kuto. So president there empire kese na ye na ye srama no. Waka oye na famu die na ye nipa na oppositional government politicians MPPO NDCO osi na ye tena se na ye mo man ni hu se ensuo no hu hia na wo de wo se me ye nie MPP se me ye nie na obi akota mfikire ho na opojam monkoye no be na ade na ye But the allegation Babiano points to the party, say party ma various some party chairmen, executives be including the investigation announced by John Boadu Asama na Waka, so your boys knew more Oshe Charles Bisiu or no ana or yes secretary to the interministerial committee. One can say more na more ben muntin mom crop for na monya 2 million. And I'm say Mike. Say Obi voice in security. I don't consider say Obi voice no. Unless say he say voice no yeah correct. Okay. What just say we have way and means yeah the testing voice no money ade. And then a technology now but Obi to make a can be voice in the day but I'm sitting here with you I make say politicians can man can't say MPP enim because I'm MPP member. No. But what I'm saying is say possible. Say MPP members ni be betimi aye bi. Betimi aye possible say NDC for no so betimi aye bi. Okay. It is here na ya tnase. Say the president can ni your president chidon. Na ye ni nana no tnase. Na one so a why abodin nhwehwemu science for no so e ka hu bi ni na ye tnase a na yesusu se o de bi ade ni de e kwampa ye fa so ni a e be boa more political will no as a party some bit me after MPP or political will there's some crofo a omo so etu no omo na finance mo MPP or political will MPP ye hu galam say ni bi of finance yo we fi ye beto aba no ante omo ye press conferences bebre say ya toka 1200 mukai pick up almost 1,200 pickups for NDC. Small scale miners. Very good. What the Mayan can say? Also, almost to pick up 1,200 for NDC. NDC for say. You be job no more sense you know. And you talk us the amamu. And you mum why and you to the Naku for the name people are buying free ho. Come on, no you. Record this BPR on God your press conferences. Baby. Come on, no until when they are. That is the reason why I'm telling you, say, young politicians, maybe a pinum and a bottom. Okay, we see. I know. Central regional former, I don't know. First vice. Excavators who issues about those excavators now. Oh no. Honestly speaking, and yes, me MPP now. Have you failed as a party in the fight against the government? Not at all. MPP ndi nkugo e wo ganam say sem ho yen Ghana for the yemwa president ni MPP Ghana for the yemwa president ni MPP na MPP ni nkugo MPP si yemwa man ne ho ban yen hwe se yensuo ne yensuo ayenom ya saase forest na yen se ni koko na ye tugu no endi susu gina ho se mo tugu mo se koko no mo se forest no ensuo no mo se no na mutu abama ya ye be boa mo mama say the more bako boa hini ai NDC for 24 ye be to be no nko hye kwa ye no mo nko ye meeting ye na ye tie ye na ye hu video no enti ni MPP shisha no na NDC dwirigu MPP shisha na NDC for dwirigu this is ben den na ye tumi afa o hwe River Cobra pra any others I can now here reserve forester amanfo bo wura mu bo ko ese sojo se me e o fa ne sojo o isi mi ni we
e better na yetimi aya fight again they were funny say John na say John e boss asase to I mean say John no go good no anybody be wa keka sem no mo na yenya ne den na yetimi wada Roma say the president aka no president say me hia mu na momo a momo me chidon na nanom a mo so mo twa asase de man kofo a mo fi say goodie wo ho no mo na mo nka mo ho ne yentina se ne yehwe o tena wo twa asase na ma no ebi amika say na okra no onkwa na aka wo asase kwa na nyankopɔ hyama no na ebi na aka mfiedu mfiedu no fe bedu wona ga na ye nsuo o mana wa wo mo no eyi no menye nsuo anom o da che wo na nanom no o menye nsuo wa he na anom enti na president ka say me sra o man no o man mum na mum ye chidom on ka say yen say adwuma no o si yen pe kwampa ye fa so ebeyeye na mo ma fe jade no jinsemu sai enti bi gidi ye se kwampa ye be fa so no ye na ye fa kwampa so na me ne umienu ye bode wro wo afidie su ye ne nam radio so ye ne nam TV so ye bode wro yi amanfo ntie na sopam na ye na ye mo ama ne ye na politics na mfiri mu a ebe ye de yama ye right mesa ba na ebia ma be busa se community mining no o chene so no wonyi ntum enti se o chene nyintum a e de na asinti a community mining o chene e ka so wonyi ntum does that mean say community mining kwa na mo de ban ye no ana nso ameboa ana ebenyamre na yedi san komo no ba bia wo hwe ye free bia na won area illegal mining no bi e koso ma ye nte nka waje nche no rescue ne numbers no guso betimi e de afaso abasa nso na wo voice mail bi nso a o de numbers na guso ne no ano fa voice mail no faso ebra ebenyamre na yetumi ene amamanfo nso etumi ate wonka e wo sa akwanya no eso wa evangelist mintim wo tie so bo a wo boyi a na ye se akoye se obi apetumi a what is illegal mining no na epe and it's true say mon crofo na beto aba mo koi galamsey site e ko kan say munye ye ba mam kwa mama to aso aye yo medasi na once again mechia ahwefo na maka say me wehye special happy birthday ma mikromo MP the late President Professor John Evans Fifi Atamels Ninua Samuel Atamels. Oh, okay. And then birthday okay actually no enti me fasa akwan we so no ma we she KE Commander Negwafo Abrem ye MP papa ba ko da fomboko o kasa na wan hwe nanim a obedwen say Professor Mills na e kasa no asamba ko kan ya me kaipa na se prof we na Ghana for hwede ekunu no wase en fa ye ho na ne nu ewu ye de fa ye ho ben asam no de me kai bia me hunu bia na makai sa asam kan ni o kai ye no no dika because mu duebu me hunu MPP fo ID sa de nanim ye pese ye hu de ekun Professor Mills na de me hunu de odo no chen ono ni nua na odi o mampanyine a enimonyam nyina ba ebusuan no mu menso me wofa eno no but mohwe musun kura mpo chen yen as if say you mean well but Professor Mills or tiase the MPP for the year no nsem amoka fa no ho sabi ne ye de mu kura nsem amoka me ye emotional don't let me go there yanko illegal mining afi nyameto ne nsa frena se na musi obewu oyare owu ya afi mu bisa de ebekuno usi nipa ne yare obewu wawu a wo sa bisa de ekun no me ye emotional let me move away from that MPP for there omo edi sa adwuma no nyame etiase nyame nyam fom so obi ansa beka na katua abrabo aye bo nyina mfantefo be obratwa owu ne nyina ye yese ye time so a obi nim ada nyame be frɛ no obi nim enemete ye bi e kyena mi si fom a na me time aso enti so nyame to nsa frɛ obi ne ye ka John Mahama ne bu no kom ne ade MPP communicators were saying all this as if they omo fie obi nwu wo ho yanto aso illegal mining nyame emfa Professor Mills kransie amen na ni nua nso a ote ase ene odi na woda no hye na monyam na mekoso bo mpa ye se nyankopon nkoso no ndom no mfie bebree na onam no so no mfa no enepa bebree embre KE sanse
ye bebo bra eye den a ye beko ye chi na watwi weekend na wo se me wo ho nso me ntumi anko me som asantemanti emre so a ye beba menua illegal mining se mitie mia me wofa ne nsem a waka ne de ekowie ya ema mekai papa ya se mo ka se mo na mo ble MPP communicators say ble papa omo bre no me koso a bre anything minus me wofa mo wofa de oye yi a me nso menya biadi anything mining on my Ghana ye 2 gold over 130 years gold ade enipa bebre na abre o mine no se wuyi koko ne sa no man but mpempenso a ye duri ne ye hu ne se ne wo se ye nhira maye no under MPP under Nanado Danko Ekufuado aye no me amaye eno ne pictures a wudi ekire ye ensuo ni nyina sa yo Nanado wadi 4 years ne faith year mu no we yo na yembisa ye ho say nsuo say a edemfie sen na eni nete ye nyina wo man mu ha ana Nanado baye oye onya media no support as usual media no onya mo support say no to Galamsey ban Galamsey stop Galamsey Galam stop Galam this Galam that bebre mo ye cheni t-shirt at your my sika at to top pickups any idea use soldier for police for at sigumu omo ana eye no omu krankrata Ghana omino ama omu tumi edidi omu dwuma kwan paso nyina mo ka omu nyina fraye mo anhwe obi anim omu amu beku omu muku omu amu be prepare omu prepare omu a mo be hihye omu machines mo hihye no omu amu be gigi omu gold mo ko site wo mo dia sojafo ni gigirigigi mo ko na mo gi omu gold na you have never accounted for that gold and then ye regional chairman Obetani TV station no we yi gold a good table so no show onye illegal mining in the alright say or a miner no good otimi esokesi ana Minia, what was the purpose? No, let's in this uncommon. What was the purpose? Baby or cotton and were they trading in gold? What was the purpose? As soon as the Okoye Ghana for yina hu ye say odipo da begu table no so or they chire no or say opeatofo ana say opeatonfo sambre no yes yet no mamu na ya nokre de nokre ya hwe nokre ni man ka nokre na ye yi yani say no ma bi mfa ye ho esa nipa o ye no a o man ne bo a ye nyina bebo na minua me wofa na no zamon ka bibi say ya hwe ni ya bedroom re bi a o man ya bekra nsu me wofa security expert me twe na bia ni security nsemenko ye wo imported water ewa ha ye wo imported water wa ha mamema na clear case na nsemu omo a na ye adwuma wo rig na so wo takrade omo no ma bia omo kra omo shipment bia ba na nsu onim eno ma ye benya no o mamu ha na ebi nim ana me wo fa na adwen ankoso metumi de na sifo mu a kire ni nsuo brand bi se we ye imported ba bia me kotenetene mapo mu yewo abrofu bi akra nsuo di aba ebi wo ho metumi edi bi aba kire wo se we yakra nti yakra nsuo ene ye mududo se ne nom pipe nsuo na yi ukobie o pipe no na wo de cap ye mududo se nye ye nyina ne nye we ne no enu nti ye nti ase wonfa nyina ye hwe na nado danko akufuado o mampanyini ani mu media no anamuntu amutu ne no mu feliye the only idea mu ye ne se na mo adwen ye mo se omo ana e to gold omo nam kwan paso mpo to gold
omunya omo licenses under NDC anunti ombeye NDC fo enti ya gigi ni nyina ane ye de ma party fo anas ane eko awusi videos bi aba out another professor Frimpong Boateng animu daso dia na professor Frimpong Boateng ka obo Jombu adudin chese omo akogege site bi a omo ye adwuma na nasem o kan ne se party hia sika chese MPP fo nko na edidi a eyeyi o man mu wonye MPP ni a ekom nkum enti ene yembisa ye ho Erastus asare don kona ekono papa no wate ahwe soja ni no wate ahwe nsuo no hwe mfonyini no wate ahwe no omo koduru ho a na security fo bi na ebo sa mkrofo edi sa dwuma ho ba omo ye call papa security fresh John wo fa ase onu na de bi OTP FM na no de ade ode ye Dr. Pakwasi Ndu PPP ene me konkran na nsemu ne signboard akase onu individual no we sisi signboard and odaso so ye den yo obetina obeka twi ehun kroje nanso sa nkrofo we dwuma omudi di oman no nyame nanim enti ene we are forced nka wose ye ka bibia be mo oman na ko nanim but MPP for us atwe yaba ye discuss the minister say ye hwe na ye enforce laws no why na was enforce laws no minister na wa ba ne de oya brante moja muno wonimu enti wa start gidi me bompa ye say de omude ye Professor Frimpong Boateng a want to me anya na adwuma na omumfa bi nya no because gold no a billion-dollar business omu betumi de sika so ope gold kurampo a abe si wanim tam I'm telling you se nyaminsa ni wuso omazie ube ye dede keke but omu wo nwura mu ho didi de ema ne ya ne se we ye MPP mpanyifo na etuo omu ewo state security ebo omu ban I was say ye den what is your solution? The solution is say for once MPP for be hwe nyame anim no mo di no kra ma omo e di no kra ma nyame no mo tumi aka say yes me MPP this me MPP that me ya ban the wom but dwuma me di me mada chinti anase Ghana for eda chinti sade we menye so man to me anya ne sa o mama ya betena be kasa omo wo nwuram ho didi nwuram ho omo se omo didi nwuram anya sa say aka 3 years 8 months say John Dramani Mahama ba say ne yesi sha se a ni yeyi China fo ni free mu yeyi Ghana fo any papers no ye be saba abeye ni ye until then I don't trust Nanado can fight this. Wa fairly or no idea to me say o ma fairly. Now Nana after 4 years a mumu power no. What you say NDC for na ka say munko nwuram ho munko yewe hey na tumi na wo munsemu ye dey. Okay, well now tumi na kutamu. Yeah. Ghana for ejimu dinti na de tumi na amamu. Ye pese mo fight illegal mining. Akwambe na yemfa so ana mo fa so. Just in a minute. A minute. Say why? Me see politics is something that war. Galam say ni illegal mining. If the NDC are saying say omo na A2 a. Okay say. Eba NDC for say omo na mo hu so mu tu. Munchi omo. Now omo ye willing say enyom omo two challenge say enyom na A2. So say NPP for mo akonya so mo say NDC for na A2 dia. Bring them out and let's see. Na ye for na efro. Say okay say. It is alleged. Say yewura chairman na so for can say it. Want to me ana. Chairman to me the excavators and the machines ni na onkoti ni national. They never value jura ho ba bi. Very good. To come near that. Very good. I was some almost shinin ha. No ye den. MPP no concession. That on MPP na wa ba mu. That is the reason why I push that thing there. That small thing there. Politics. Okay. Nanya people na wa bem but no chema want to me nya the concession na onu ye adwuma no mo mo je ni machine na hye no nti me say politics na mfini mu a ebe ye dia ma ye mpanifo ebe ye dia ma Ghana fo nti ye na ne ye mo a
Ye na ne support na me ka se bi na me ka ko se Ghana phone na yamwa yamwa na nakufado yamwa abu Jinapo minister na yi na yamma modian se ye betumi agire ye ho akasa kire man no na ya hwe ye se de na me nua sofo kase ensuo ni kura nana ebi kura fi abrochire ba na eba Gos ni pani peso be no ma ha nsuo abrofo na nkasa so omo fi China na omo tutu ayi wa no go ya nyire ye ho a omo su sensuo no makọ say, good evening, Sir Mike. I'm watching you from Takwa. In fact, the truth of the matter is that those who are doing the illegal mining are government officials. Tell the NPP man to accept that they are doing it, not the NDC. Complain man, yeah, or the ABBA, I don't know. We say, hi, Sir Mike, I'm enjoying your show. The truth shall be told. And it shall be told when Anado is no more the president. Good day. Okay. And also the Abba. I don't know. Hi, sir. Kindly tell the NDC man that when you come to Takwa Inswaim and part of Elembele, the NDC executives are doing the illegal mining there. If the NDC executives are doing it, what is the work of the DC Kwasibonzo? Any the district police commander at the end almost so almost na yenya abo afon krato mra eba Job training. Kumawood Training Institute. Yasai ababio. Say dear. Yase. Ye ma ye tiefo. Ene ya hwefo nyina. Esua ensano dwuma. Wei eye ensano dwuma. Ene ti se woni ensano dwuma. Bomodian se obenya ensano dwuma. Entra Ghana ha se obaye dwuma ba kope na wodi ayeye. Dabi esese wonya dwuma bebre. Eka dwuma wo ye ho. Sana ye tu kwa kwa abrochi a ye no. Eno nti bra. Ne besua adwuma ni bi. Eka wo dwuma bi a wo ye eho. Eno nti se die. Ye de adwuma foforo ena de aba. Ye be kire bees making. Eye senia ye sidi ahwene eye chain, eye bags, eye mpaboa, eye niema bebre. Brand ye nchiro senia si eye no. Mushroom farming. Eno ye senia si edua emre. Unim se ubetimi de na wotwe mienu pe edua emre amana fifi abokama. Ama wotimi atu adi ana wotimi atu akoton. Brand ye nchiro senia si eye no. Ye nuanom akuafo e ye guso afrem se momra na wombesua senia si ye we decide edura ye digun haban so ama me hye ase kura babra entimi enka aduane na ewo mu no bra ne enche se de sie no snail farming bra se ne si eyen enwa obetima yen enwa ama na nyini kama ama wonso wakoton e de anya wusika wotimi de aye won kwan papa bi bra ne enche se de sie no ye besan so akireo 3D epoxy na 5D epoxy se de samwa monim se tarazo any ties etwam se 3D and 5D epoxy wo ye wo dem a etishren afei so ye besan so akireo liquid soap sa liquid soap yi wo betimi aton ye be kire shower gel eye sinesi ye shower gel ama edi dware ama ye honam eye trom afei so ye be kire sinesi eye tomato paste no eno ane ye fre no tea tomatoes bra na ye kire kama na fa ye waduane wo betimi so aye akoton ama wonya sika bebre ye besan so akireo ice cream wo ye de show fridge ma de sanima we nyina ye kireo na ye jo 300 Ghana cedis pe obedi kan asend 50 Ghana cedis na afei ye de register at the amount ye register wa na ye buku baabi a obeda se ofra kiri ana wo ba na ye buku baabi a obeda eno achi no ye de bi ebe handout at the amount ye besan so aye pen drive video ana se ye be kire ni nyina so ye de be guso na at the amount in case say ure fi bibia na wafa na wa play na wa hwe na wasua ni nyina ana se na wa kaka ni nyina afei so ye be ma wo aduane adi wo lunch a obedi na wia ne de ye de be ma wo ni nyina ka 300 Ghana cedis a obetua ne ho na ya sa kireo enema wo be nyina we de eye fofofo eye dakope ene ye de kireo eye 8th May bosumi May mu ni da etoso nwotwe ena ye kire Saturday we eye Saturday eda ba akope ye de be kireo enema wo nyina kama pa eno tino fa number na eda screen so no na send mobile money ede man sesi a o send 50 Ghana cedis na wo ba wo de 250 Ghana cedis no ede aba send call 0244 29
294066 0244294066 afei nso obetimi afrɛ saa number ya egu screen so nyinaa na afei ya register ɛyɛ 0244294066 ana 0243174870 0243174870 ana afei nso 0543596070 0543596070 Friends say na yon register mount say yakase Kumawood Training Institute no jiso say ensanu djuma ahimfie beye butu animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinum be from ho se me o ma asofo nso no mo nya ma asorema akom asante mamu akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amwo ben eya kristofo ene nkrambofo enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kase stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de moti abafie difo mu obekọ puppet so ojo owensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 sene so se Malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa no ne kronkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center and yensia ebenada bia 7 to 9 p.m. Ewo Kumawood TV ni afana live ewo Unity FM ewo Kumawood TV eya tie bi na entumi emwa piao well awol pia obusia say ifiri mu why the den ti be slower we na fa kokko we na say dia wa wonu tua wo fa ni say no mo ye den ma me ti we we na wo yere na mfa nkonkoye tikuma na ma me why slower ebusia yenko kumase munko kumase Martin Luther oh na it's been a long time oh yeah me say minia obra kwantu yawo sebina na ma yanka twene ni ahwedan yo ne busu ya pani asuma me sebina me pada ka do kumase afamara na me so bia chini yenya daka yi nansani mo na mo that's why wo shia me dia we need problem kra wo beje di se me free Dubai betru Ghana ana me na na kwabedantwi wo to na nanom ansia do ne eje yi ni bo me so e wo abrede mi ni kapre odu obi na kire me grocery casket shop e wo kumase labor haya me ko ho no ma ana mo sa ne me yes kan hye yo wo de bi ntwa no misika ya di ma me se me fa brado ni so afensu ya se me ambulance na me sam fa de be da no enka ambulance ani de be da ho omu ya ambulance service into ni problem kra ani na ye nya ni se ubenya sika kakra bi di ato ase you know se kuma stay by plan no ye kwena mo ko tira o some Cosway casket shop here ye wona ka me bere te se de mo ni na Cosway casket shop ye wo kuma se infantile town ye di labor office na ben Cosway casket shop we are the dealers in quality local and foreign caskets. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV,
yensan Emma Wakwaba ugoso share Sinopi live on Kumawood TV. We screen numbers na that screen anim no a WhatsApp number ebiana uwadwinche bia obetimi afa video o the phone no ho ana ebia why video be not exceeding 1 minute be 30 to 45 seconds asebia officer ka bia no ka efa bra o send my ya yebebo amanfo so ehunu wo dem wo adwumamu office ahwe we from Facebook YouTuber o the phone no na record ho kan wasam no on video na efa ebra ebebo ama amanfo so etimi etie de opese oka not exceeding 1 minute manemro 1 minute fabra na yenkenkan etimi enfo maybe so kwa na o mantemu no ade bi cost wo a enye obetimi video e de aba na afi nyamre enso etimi edi ho enkomo numbers na guscreen no papa so na fabra na nyamre yenkenkan etimi na say yemo etimi emfa ema evangelist Richard Pra eda so ewa ha sanso na ishen and so I go so AD and Komo, but nurses, evangelist, what your munkano, midwives and nurses are more various colleges of training. Almost Sikasamno allowances no Emma and Emma thing at the Amo Momosta Banas one family. 8 months, dear, minimum as I check. Mesanso Adawasi, Namabo Abaso, the new initiative now why introduce say, Achefo and record what's a mile per so can and yet yawa because ye nimra a bebon ten ubono tofa na mwabo me pese mi wofi na me hunu bi and I said me chema na ma record nam de abro na me hwe na me hu me hu na busanfo nyina so ahwe me enti mebo abaso aye ye nuanom emma ne mema nso eka ho nurses any midwives omo wantitiye mu ye nyina ewo krom ha ena MPP andananado omo ka say His Excellency John Dramani Mahama abetwitwa omo allowance no mu enti oba obetua e de amaomo nipa Ghana for dodo na ne ye nuanom nurses ne bi anti niana His Excellency John Dramani Mahama o pese o de o minor efa no ya pomudin sem nurses ne midwife for ne ade omonso chefan baby na o pese o deko. The reason was say yes imre bi etwam na ye hia amanfo mo akogye sa antete no nti we had to introduce a normal be entice o normal call into nursing ne we no mu na ye de allowance ne ade bata ho ene wo hwa His Excellency John Dramani Mahama DC na niso say wo ye nurse wo be wie school 4 years 3 years na ye unya posting because baby ayema hospitals no were not there enunti OCC cheap compounds bebre CC hospitals bebre why na no OCC ama no it was say nurse ni bi wo be wie school na wo be nya adwuma aye bi obi epe no na 30 years 40 years wo adwuma ye enya adwendwen ma anunti ye hwe oman ye sika semu a na ye ntumi ntoa so ensa ma omo allowance no more so ya sanso a left omo yi no to the tertiary level ya ye nhihye se senia obi wo KNUST obi wo Legon obi wo UDS na all apply for student loan and na wo ne no gina bie na beyepe yenya nhihye na won so kwaje student loan umpo de wuwi a hospital by kwaya John Mahama siye for me na John Mahama siye afari John Mahama siye wanya adwuma twi kasa na okana de akane na osi oka osi ana so wi na osi ebi 90% 98 aye sewia ni ade nyina it was 85% and sewia prabon sewia asat 27. I'm telling you, baby, wakura ni ashisha condition ni adie. Ene kona koshe, I don't know, but me koho in MPP first part. Baby, wakura ni ye tutu a condition. I'm akronfua bewia and scattered across. Kasuwa nyina ebisi so massive project. An kaminu ya bi me wafa asini bi a wawie nursing benya adwumaye. John Mahama ni so adi hunono. G-loan, student loan. Sania omo e water tertiary eje omo complaini meanwhile
omo ewo KNUST public university emre bi no omo so gi allowance ye yi free ho and ye di student loan by today omo ye okay ye nuanom nurses ne ade ante ase nanado beka say oba o de be ma omo ne ade today these same people are telling us say nanado aye omo de wadada omo nanado wadada omo sika na emma 8 months mema usika ma sha obo mema usika enu nti eto otirima ye ode woto aba maame me buy 8 months 8 months sika na kam how do you survive nipa no wadada o na dada omo enti I'm supposed to be here na me sympathizing with them so musika na cheo minka bi nanado for musika ne mo mo for meanwhile the na ye NDC ye kan o mo entie me wo for asefo me nuanom nkuma o mo entie ene sika na kam a problem o mai we ye wo mu no nye enu bi ni o malawa no nko mo gi student loan ena o mo to ma mahama nka o man ye koye nim ye kosa ene hwe ba bi a ye se adu nana as usual obeka oh ye betua ye anhwempo obeka se o matua but another bibia kire se 8 months omo na omo no dam o ena omo sre ya ye mahama boni o mahama ye ntie wo ye kotie nsem do anansesem o nsem do okay sifa ena sika no ahye anan hye nana betua na ontua but I sympathize with them men shema nim se me sere no me sere I sympathize with them ya ekomo oya papa bi ya frɛ na ekomo oya enti minuanom ekomo oya nanado ene nana oja mo no ebe mamu nkranhye obe mamu motivational message enti muntie no obe hye mu nkran why mo asem no de ya se me wo fa ase akọ nursing na allowance mba na o se me sa sendi niska meanwhile na nkokoji student loan ga misika no metumidi ye japade ma no na no oja amon she won kran mama ai nana me ntio allowance na mo so betua ma students no kwan se so sa na mo pete mutua ma wo mo ana bibi na asintia oh ebi sida legidi se kana for mutie ye ye nuanom ne ya offer se for mu akwan ko nursing training ni teacher training so mbeka ya nana akufuado ene MPP for ye show mo bose nyamia da Roma ye hunima hawo muwom se bi mutumi kokra mo mutumi nya bibi kakra allowance no wo mutumi nya ase kakra eboaboa mo ma ne kra ne mema ne bitumi de tuto mo nyoma kakra autobus no na wasan ma fie so acho ma before na nka mu yo mu ntoma ton na nsa no mo de mo mba ko teacher training ni nursing training no MPP ye ba ye sanya mani na so atwa sanya mani na so atwa enfie nan ya ye dikan obia di dasie nurses for ni teacher for yi enna di dasie se omala wanse na etwa so saa ni naba bosom wotwe ya omo ka ho asabi o se menua enipa de wo adwuma mu a eye abon se ebi beko na ebi ba ntije bia no o se wo ye nhihye pa hu se sika na me de ko no kokofie ka osun na kofiti ase ana nye ye be kan se eya se bia delays ache bibi asanka na delays kakraba nti nye be sra nso mo ye hu adwuma no omunye auditing no na omunhwe na operation say the man delay auditing ya mo audit report be na babon tibet say me ka say otimase a anka ebeboa also obi wo hono mo a o say nursing training mi wodi pa be 2000 obi wo nursing training mi wodi pa be 1000 ni sika bia na osoro ya na watu o so hu say ampasa ni pa 1000 almost kum wa na so for 8 months no I'm not saying say yes no eye nanso mi gidi yese adwuma bi wo wa sanka ye ntina ma na ba ne sa nana sinu pisika na ni ho amode betua mo fra ne ka bo kwan na sisika ni wo na mfie na ye ntuaka mfie na ye ntuaka bisa na sisini ni teacher training foi mfie na nana kufa do ba yi why no sini dia kam afi no mo report say ebinum be bosom ensia ne bosom wotwe ni emaye enti se bibi sanka ya enye sika ne ni ho sikari wan kan fie na nkobetu de ho Ghana nurses training nkobetu amaka omo adi dasie bo na kufa
Akufo-Addo abaso bon PP abaso se abanya wo ma ye maami eja ntomaton abanya wo ma ye maami eja kokoton abanya wo ma ye maami eja nasase okwakoton ye papa nsase no moton a ansa mo hwe ye school na Akufo-Addo ba ye se nyama ni na so twa Send your money now, switcher, and now war. A ya of fast from you, and son of Nassau Beko, nursing trainer. Yamia do Romania Kaya. I'm not to be caught. In 8 months, I'm a fancy moon trio. And I make us say, yes, can I and I make us say, yes, you know. A baby Nama, a dear Sanka. A dear, it is alleged. I'm not aware. The students on their complaint say. That is it. 8 months. That is it. And I make us say, I'm not aware. But it is alleged. Me reading what people me who so be now. Many some of them are doing come up. Very good. It is alleged. So I will find out from the Ministry of Health. Na Oma approves. Oh Nana, dia say ni say never just say because Nana young people ni Nana Kasama party no Nana Watra party ni moche Nana Kwena ni mo party ni muti. Be any kwasa be ka kwasem kwa. Na maka kwasem. I'm not a PRO. But here is the case. It is alleged. And I mean ready. But I'll find out and see say the next time I'm able no ye be kan no kra ye den e wom na mom se sa de tie so dia ye be pom chew say omon kan makoma to wom yam say de Nana Akufo-Addo promise you mo watua nfie miensa ne fa watua ni na de amomo nfie nan watua amomo no saa so no betua de amomo enti e yakomato yam e no munya e wom say komo e ya de den so mo ye ho adwuma no omo so speed up. Well, Ogoso Sinopi, we are live on Kumawood TV. Oko Facebook obeti mi ahwe Kumawood TV. So na YouTube so ya obeti mi ahwe. Ebi ana wo hwe wono ebi a finding time to type no e problem a obe file phone no na oko video na wa record the opasa wo kan o de record the video form na efa send ye mi hu ba bi awo pasend ye ibebo ama oman Ghana ne wiase nyina so atumi ahwew atumi atide on so pese woka Mahmoud Kabore president and I say onokwa oye say from say omo speaker yes KNUST speaker of parliament KNUST and our day Abba was say renewed galamsey fight obusa questions be was say what he has failed woefully in his policy of illegal mining and obusa or say what happens to those the anti-galamsey task force that shot and killed a number of Ghanaian youths are in jail because of the failed galamsey fight. If Akufo-Addo have accepted he failed, then those people should be released and be given education on their way of making a living through mining without affecting the environment negatively. Akufo-Addo cannot put our citizens in jail and allow his party, Aprachikis, to be mining, even if most that okay. I think it's yatuase pa Kabore yatuase. I want for go prison oh. Some illegal mining. Na asawan so we hene okodi krum. Ti usu so man panimo modern na yenyi sankrofo ni na. Well, Kabore yan chao. And enyumre. Well, say good evening boss. In fact, Nana-Addo and his government has failed Ghanaians on galamsey fight. But yet still, they keep on blaming NDC. Why? Every department of our economy, these people have destroyed it. Get Fund gone, bauxite gone, Etiwa forest gone. Now they are selling our debt on international markets for them to get money to finance our economy. From Osei Solomon, Sunafo South NDC communication officer. Osei Yencha Nanyumre. In for we'll say please sir, I'm watching you live from Kumasi. Let's come together and fight against illegal mining and stop the politics. Thank you. And so yeah, that's it. We'll say good evening, Sir Mike. I'm enjoying your show. Be bold and tell them by their faces that they have failed us all. Nimo and so the day abandon. For message brother Nyamre and can into me and far amount. Now on the issue of roots, Ghana Quine saying and a home and cemetery. And faster and from a Kumawood Training Institute. Kumawood Training Institute. I catch you say Biabako and name
ye bo atetewo ama wahunu nsa no dwuma se obe yen enwa dakopa na de tion watimi ehunu se si enwa mre na apesa wo ya mre no ye wo de timi edua na fifi na aba na onobusuafo nyina awe a boni bia eni ho enwa tope iso na efe enwa bi tope na ehu tope kura biu forest ni na no galamse fo na se no rame ye nkyere wo ye na wonsu timi eye enwa na ntimi emoa sanso na sekwan fa so a ye de BC ebe ye ahwene ato yasene ebe bi ato yanse bi na dam nsai ni atwodi kama e de atoso atumi e de amaw sanso na ye de bi eye mpaboa ye de bi eye komade ye de bi eye bags ahodo ni nyina na ebe kyerɛw ama watumi aye na akwa akoye aton ama wanya sika nso e de aboa busua no nti wa ye adwuma bosom adwuma mfo ni nto no nkwa so besua na entumi emo ice cream soap making nyina no ye be kyerɛw we decide 3D epoxy na afi tomato paste nyina na ebe kyerɛw ama watumi ehunu ye ntibomode a na ebra nyame ya aduma on the 8th of May na dwumade no eba so ewa Tinga Junction Kumasi 8th May na training no eba so 250 Ghana cedis na pen driver so kan ho a 50 Ghana cedis kan ho 250 pe na deba 250 Ghana cedis we be sua we nyina na akokyere asorefo asore man muntu nkofo masua no ma kyerɛ mo na entumi emwa we hia ene se obomoden a na wa frɛ ya homa 250 bi suwe na afi ya boa ama nko bi ho yetimi ene wadi we enye escam bia ene yeye wo amanfo bi sua di ho adanse so bi sua na etimi mwa 0244294066 0244294066 ofra ko bi ho ebetimi ama ntemu na yetimi adi God's casket se wonya ye nkwa de abra ene wampani ka se ma monya yie enso nyina matu agum eye yie fi wampani kwa sakora no okwa yie na nsa ya nkyeye enti eye de mo ye nim sa mo ye enti wo ye ne nkwa de a bra ifundaka no betobi na yetimi mo yi ntoma flowers na begu emu no so yo be hia bia fa ye ho de bra na yetimi mo ambulance na pa oba ebetimi abo ama bi ifundaka na bo no wo fom pa price no wo fom pa enya agro abroche de e ho na Ghana de nso e ho ntuba na yetumi aboa uni sika kwa de be ma na otwe na akra wo ye nu wi a de aka na da beto na yetumi aboa pa be sian so de ya ba de be ma obra nyi usi ho Gospel Kumasi asafo labor runabout one Gospel wo be friend 0243737457 0243737457 na fe watumi ajo so Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center Kumawood TV abusia enei yese kremobone amen kremopapa na kremopapa no so ho pa papa no ho a oro no ba wanyu sika on kan Joseph 10 million bra 100 million bra wo ye adwuma no mawo na eyeyi a na wabeda ase na Malam obi akọ Malam ho bia nso no di adanse se ampa Malam Muhammad oye no kwafo ono ne only Malam o Ghana ha with me back TV so live no what so oye program wi a obi a mesi atenka se papa wabume na nse nkofo ya cheche omu nyina bedam ombedam pa bizo mabu nkofo afa so bra na Malam timi mwa wo se aware ho nsem adwuma ho nsem na enkoye obabi na yare a spiritual and heba nti yare bia da so bia no fabra na otimi mwa okwaw atibie skafo amantabo Eastern region nkokọ mafaka so kokọ atibie ho nko na Malam wo radio station ho o TV station ogusu a oye adwuma omu obi anfa so 27 years and watana fa ko a oye adwuma bomode ne ko na Malam Muhammad entumi emwa oba frɛ Malam 0246 647 247 okwa Malam bebo amanema etumi akoso enso etumi ede amaw ye twaye ho sema na yenye abafo nkato yi emra ye ba ye be wuramu on the issue of roads the NPP National Women Organizer ke jemfu a eka ede eti ono ankasa ni minister se akwan no enyimu pa na waye no man Ghana no kra no yimu atia ke jemfu akura kuro dia ene na me mefiri adwoso constituency ede ne be yeden adwoso mu akwan ye well ye twa homra isia Enyarwa hodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na
ɛboa ma wo fichi konso aye kama ye won fidie wa waso ye de ba adwaman so ye de hwehwe di padwie ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Job training Kumawood Training Institute yasai ababio sese de yase ye ma yetiefo ene yahwefo nyina asua ensano dwuma wei eye ensano dwuma ene ti se woni ensano dwuma bomodian se obenya ensano dwuma entra Ghana ha se obaye dwuma ba kope na wodi ayeye dabi esese wonya dwuma bebre eka dwuma wo ye ho sana yetu kwankwa abrochi a ye no eno nti bra ne besua adwuma ni bi eka wo dwuma bi a wo ye eho eno nti sese de ye de adwuma foforo ene de aba ye be kyerɛkyerɛ bees making eye senia ye sidi ahwene eye chain eye bags eye mpaboa eye ye niema bebre brane enkyerɛw senia si eye no mushroom farming eno ye senia si edua emre unim se ubetimi de na wotwemienu pɛ edua emre amana fifi abokama ama wotimi atu adi ana wotimi atu akoton brane enkyerɛw senia si eye no ye nuanom akuafoe ye guso afrem se momra na wombesua senia si ye we decide edura ye dugu haban so ama me hye ase kura babra entimi enka aduane na ewo mu no brane enkyerɛw senia si ye no snail farming bra senia si eyen enwa obetima yen enwa ama na nyini kama ama wo so wakoton e de anya wo sika wotimi de aye wo nkwan papa bi brane enkyerɛw senia si ye no ye besan so akyerɛw 3D epoxy na 5D epoxy sese de samoa monim se tarazo any ties etwam sese 3D and 5D epoxy wo ye wo dem a ete hren afei so ye besan so akyerɛw liquid soap sa liquid soap yi wo betimi aton ye bekyerɛw shower gel eye sinesi ye shower gel ama edi dware ama ye honam eye trom afei so ye bekyerɛw sinesi eye tomato paste no eno ane ye frɛ no tea tomatoes bra na ye kyerɛw kama na fa ye waduane wo betimi so aye akoton ama wonya sika bebre ye besan so akyerɛw ice cream wo ye de show fridge ma de sanima we nyina ye kyerɛw na ye jew 300 Ghana cedis pe obedi kan asende 50 Ghana cedis na afei ye de register at the amount ye register wa na ye buku baabi a obeda so ofra chiri na wo ba na ye buku baabi a obeda eno achi no ye de bi ebe handout at the amount ye besan so aye pen drive a video anase ye be kire ni nyina so ye de be guso na at the amount in case say ure fi bibia na wa fa na wa play na wa hwe na wa sua ni nyina anase na wa kaka ni nyina afei so ye be ma wo aduane adi wo lunch a obedi na wia ne de ye de be ma wo ni nyina ka 300 Ghana cedis a obetua ne ho na ya sa kyerɛw enema wo be nyina we de eye fofofo eye dakope ene ye de kyerɛw eye 8th May yes I am wakwaba ogo so Sinopi live on Kumawood television for message ne bra ne nyamre enkenkan emfa ema obetimi ya video na ori asende ye asara paso kan bia o de odo akonwa motu akonwam onam kwan ho video asemu a opese okan na afi yentumi ema ahefo so entumi hwe de opese okan we dia wode aba or say please let's kick politics out of this matter and fight against Galamsey both NPP and NDC am nananchi yada say or say politics free na yitimi fight illegal man e dey free oman no emu well na kejemfo a national women organizer e dey ma NPP and our can say tell Amakwata he was not made road minister to be constructing roads only in his constituency and hometown. He must do it across the country. Also we say the road minister no oye kwan no a oye akwan no e wo na baton besu so won oye ne more but so be free so na the area there kokuma bi akwa no e kwan eye women organizer of the NPP asema waka I don't know nana oheneba mon komo a mo die no e say dem say eduri adin beta from Oheneba. Yes. Then you be din. Yeah. Then so when you say the Ethiopia no papa nti na ya beta from Oheneba. Onto nemra de no. Say Mike. Bigidi is it is alleged. Sana meka no. So say me team free ma me na no.
na mehunu ku wakrata bi mu mehu say you expect so better free mamina no o me tin free mamina no it is alleged say mehu say binu mu dia toto internet so no ne ade na minim de wa wu sitie say sa asem we ka wa ka be buy kran ka wu play video no say na ma gi na hwe we can radio station and I make say no or can na me ni hobby it is alleged intimate na hana me nka say oh no kan radio station ni kan na no kre o say na sanya wi ase ese aye no obi kan sem ba kra na obi tumi twa bi ye den e bata ho na me san kan we so say yam pass o kan ya that is the reason why I use the word it is alleged say yam pass o kan sa wo say make it jemfua me a women's organizer for the new patriotic party the whole Ghana na me minister ye kwan na minister ye no or ye kwan ne for no nko ne constituency na waja Ghana de atoa na waja ono kejemfo constituency wo free de atoa meka ne say enye ne kano no kire say on to me nka ne sa esan say oba o free adwoso oba adwoso krapa na oni ne mu na oba bepiem wo apromase ofa asamase bepiem apromase na bepiem wo ahomaso na ofri ahomaso eba bepiem wo akrame road a MPP ye ba ye ni aye se kwan ni now enna me ni wo kasa yi wom sa ahomaso kwan bebre atete pansam ba MPP aban ba ye contractors for homa construction na omo ye wo ho no me ni akọ hu a wadi beje yentwam nsanko ai ofia dwoso na kokopiem wo enkwanta ekro bi ye fra kasem ofri nkwanta ko kasem a kohwe ekwan no contractors o nguso omo ye so ade no mo chicha ne kakra na ebia dan no asem bi wo ho ebia na dan no asem bi wo ho enti na ebia wonya wafa de say na make am say it is arranged me nyini so kae na ebi no kan so a ebi na da no asem bi ho okay mamenka kakra ma wen say Tara Makwata that he was not made road and highway minister because of rules in his constituency. Look at the number of world-class roads Amakwata is constructing in his hometown Kwabin and other communities. What have we done wrong in Akwatia and its environs to deserve these bad roads? If you are made road minister, you must also look at other places to construct the roads. On kasa wanye bi kura bere bia na said papa no ye ne kuromu de no nyagro papa ni kuromu enka Ghana ho e bia be 40 years ago 30 years ago road minister ni constituency na the area ne region no e bi kura na ai kota ba kura ne da ho it is on be the road minister na the constituency so many years yemfa kota ba kura to ho na say nyame atom national cake and ye cheche Ghana na adwuma ne koso nkakra o na se nyame adom na se ono so anya kwan be ba ku mienu bi wo ne constituency man nye road minister constituency no enka ne de ho ana we national women organizer of your party it doesn't matter the party committee or team bi that's what I'm saying say onim de was say minister that's what I'm saying say ubekom na da no asem bi wo no ne minister jam da no asem bi wo but this one there I commit me attack minister. You can go to minister's office. Minister, what that room out? Me kofa baby na hon for susu. Into what that room I know what you near here. Now ko cabinet am dey aka ho. Na mo ke kan emesi ani. Nananom a omo chebi. Is it chebi? Ebuakwa eko omampani ho last week. They made mention say omakwan. The omampani eka say road minister what you. So omo so omakwan dia na hwe na eye. Ehokwa na me no omampani nya aju because wona yo omampani no. Bibia be to table so are you saying say any problem Kate ne Amakwata what dia nka we make that statement is that what you want? I'm saying is say way I can get free mobile phones that is why I use it is alleged maintain free na no and I make say you no press o kan ya na asem bi ho e bia na baby ogina kan ye no e bia na da no asem bi ho dada na road minister I'm telling you on your platform today the constituency is part of Ghana. Okay. Would you say a kwanya in Ghana has no a fairly said? You check the pay.
Minia. Wouldn't you say? A point to be what's the original Muguso way. Ah, me busa say. Constituency base, a ten pay. Minia. Say, you can't say a ten papers in a be a quiet was central region, also say a quiet be a was central region. Because man so for shower. Oh, you know, man so for who could tell you. Very good. I'm on the end, been to road means I and cross a coin. Oh, Debbie, you can't decide, I can't bonnet. Man so for soon be almost such a fact. When man so for Debbie almost almost be almost a fact. When Emma almost say, Sisi, Baba, ya quiet war a central region, the first part not the second part so bad. So it's likely say. Manso for so many muchafa. Manso for no muchafa can say a quiet tea, so be a friend. You are not Adam Fubi or Manso, a woman near you, near Cosromo. A woman campaign, not my campaign. Okay, Mamma Hamra, honorable. Is it the case, amount for the Biano fight is set, was set or more MP? Every ministry appointment now, because you could see people lobby, press conferences, demonstrations. Burning ties and all those things because ABR and MP and also BR or the constituency any appointment. Is that the case? Because we would develop it area. Mini Amebo Abaso. This is a very intelligent question, Webisan, and I like the angle. No baby, what the media no every. Say no Nana Ojamon Mewafa. He is hiding behind it is alleged. Communication I dear my MPP. Oh no. But meanwhile he knew the topics. And yet Mr. Wunya security issues are friend. But a bano wrote in nurses and one someone. And friend nurses in some nearby or Mwampo Kano or say it is alleged. Now Kate Jemfua or no MPP women organizer and so Alpha Quine so. Now one who dear. Amakwata nanadu nua eye wo mu krom no o kan so e no so ye it is alleged na no zamon uncle communication na why e dina na de aban no inti bi I did a lot of communication uncle mesro papa ye o tegwa im o send the topic na ma you had every right to find out no ain't na ma print it. No. Oh no, kita me. We are some more share. Why? Oh yeah, Nisi. Do you want to rubbish? And then I'm person make us or rubbish the issues are across why discussing now because if you say no. Which one do you want to hear before? No, brother. Let me tell you. No, I said that was who said time no. You said strategy. Don't engage. You said that. Even the John Bodu Krakan on the audio. Fagalam say hono. Voices grano. Ya can be doctored. This is the case. Sunday audio the crowd still now. Okay. Production. One package and four. Once you go on. Give it to me. Nana Post say wa Jimmy Krata no so. Let's go on. Washada. Near woman say MPP. National Women Organizer, DSC or say, tell Amwakwata that he was not made road minister and highways minister because of the roads in his constituency. Look at the number of world-class roads Amwakwata is constructing in his hometown. You see, Emrebia na yeka ebusian chamfa amamuo ananado eyeno ebia ntiasie. Na mpanyifo wo kasa bi se kokofu bobo unuani mu a yempase won se ene rofu kasa mi say the chicken has come home to roost ene epiepie no mami keti jemfu a no okọ ni krom ho ye yakotia akwatia na oye na dwen se obefa kwa aben ho no eye amuakwata ekrom amuakwata ye nanadu nua abusia enti omaya kwan e wo se ye che masu obia so no kohwe odi ye ne kromu yie na MPP nio the whole Ghana the ohwe ma so no e no kofa ho na o se ohun e kwan world class okay
Woko US kwan ya wo US. Woko Dubai kwan ya wo Dubai Europe. Enu bi na mo akwata eye wo ni krom. Kota no hu an tintin ti sei. Ma mene fast no. Oko akwatia no se kai. Abusua mamu no. Sunsunso aso ni o. Omo de oman sika nyina ye omu krom ye o. Omo ye omu krom ye o. Na obedru no ho no tisi rough road. Ana gugura akwati akwan nyina basa ama say ho no. Yes. And ama say no mu tu no ya almost on table of one co school before then na gift auntie ni husband nana ko wansa good and also na me ba no the NPP is constructing roads in their strongholds and be o mutu abama NPP no nana e ho no mo ye enyi me fufuo so nam krata ye krami eye nana nsa kwaw adumasa ehene ofre ho oye madam fo nana mechiao the Republic of Adumasa gifty auntie nikunu no osi ni baby a odi hina no ekwan ne basa chaka poto basa nyama eno odi na no tumu se odi adwinkyere bi aba why are we constructing expensive roads one and na wiase adesua akọ animu a yetumi ye kwan a ye papa but at a very cheaper cost. But with MPP, omutumi ya 1 kilometer $1 million. Oh Ghana. Yes. This Chinese loan ya omakoji. Unim a kilometer of road. Okay. Matumi ya Google masa. Anunti ayame yase na na mama nkamase. Keti jamfu asemo okanese. Yanyi amwakwata se. Ombe ya onunkuwa ni kuro mu kwai. Nemom eye Ghana nyina onye ne constituency no minister o ye roads and highways for the whole Ghana. Mimi krom abrem brase ya kwan ne nye me wo panyini bi me kokan omo be fra na koka ama ni di sun akoma busu afie se me TV so ka me wa me krom kwan nye enhia so aye ti ye hwe mfikyire akwan na te sei na me nua bi ka kokoben ahinema kokoben apart from main road that Rollins yeah ura baby rough basa baby okra kwan ne nko but say we MPP ni no MPP for can for more to do more no one to me ambisa to do more of what and they say to do more no abusuafo ne mpre ajapade Ghana ya kwan ye gudie yi ni nyina mo mfa nko ye omukro mu yie na wo kro mu kwan nya basa what he tiam for more to do more for more to do more ana omoy ede yem MPP women organizer or prebia ko ni kro ana wo hu say ye twa no ntwachia MPP dia ya va seda emfa Tawhid Naturopathic Clinic wasi yare bia no a hawo ema unya hoto ni padua mu no bomoden na ebra na omutimi enhwe Tawhid omo de Madam Catherine moja duro eba bonten so na agidi pa bebre ama omonya hoten Kumasi Odium na omo bomoden a na ekoho na omo numbers 027266 776266 6262 from na omo enyo so yenko na yemfa mo course no so ewa ha first caller. Hello, good evening. Good evening, champion the man. Kaboru ni ana. Kaboru ni o me do want to Ken speak about ko there. Kaboru. Adon mo pa bo abeye ka mo. Ede rade ase. Evangelist Richard Class and Miriam. Me ko goods me ko no mo so me breaking me fast na ehun shirara the plano. No na me dey ma mo because me waka oni di asema waka obono asema na waka Ghana for yasem amaye se mai ebobo ni etuawa ene e ma ni bi se me so me wa asa waka bi so pa me wa kan to na ye bi the second anniversary of control se mai ade ba ko na me ko se mo ni na ti ni wa shinu na me bi wa mi yo me shi me no se ya ya in the next 22 years na people my fire but celebrating the 44th anniversary of your show. Now the crowds will be passed until my tomato and my never no.
Chama, I don't think it's going to be that kind of new Kumawood. Who from our 9150? The young one, the young father about the power. Now, one gun had the new good now. I don't think it's going to be a good. So I have one of them for the action. Yes, you remember the young father and the woman and the other who want to be for 2 women there. I took a memory of this, and I'm not wonderful. Somebody can to the time and you went to want to be a you. Then I knew you were you. And you can't afford the one who comes from what's wrong with you. You show the fire one what's okay. The rest then you know you're kind of moving. Speaker, and I say, right. Speaker, yeah, that's say, Oishra also so 0202668461 0202668462. You didn't come up in so I heard Galam see, I had nurses and midwives trainings. Almost some allowance Emma and Afi Yahweh. Hello, good evening. Hello, good evening, sir. Well, Dako Penny. Dako, Minty on your brain. Reverend. And I'm just looking at Chiano Pa. And I'm going to corporation there where people won't cannot be full national. I want to cheat. But you talk and and then a pound for Kuma. The new me and a gun water for and the Akuma Paya. You move in the Kenya soon more because now I'm on Pania some of the country Ghana for and no one to share no do. I'm on Panica, the out in a look of that and a cat and no. We have to come on Panica country Ghana for the year and then in there on Panica trip by year of year department trip by year after. The same to know the Galant and a couple to that year look fun and go together. Yeah, so yeah, that's it. Dako also obey to me Abemo on 0202668461 668462. Bemwa na walu wa the volume of your TV set na fi yatumi ate wonka be kwamele be fa so yina no ebetumi etu illegal mining aye twene tia galamsey no ase e Ghana akwan no ukuro mu de na tisen one national women organizer ya adwen. Hello, good evening. Abane wutie wo ho ma TV wole no kofo na tie wo ho phone num. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, free. Na mi adu me ho ye pa. Na mi adu. Yentio. Hello. Yentio kasa. Program is na mafia. Wo so kasa. Because and some and this in the network air cannon. Hello. Oba ya mentie wo ho ewo TV no mu phone are fe no tie ho na ya tonka. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. We didn't be out share free. If I tell you, man, like Jacob now, the catastrophe. Have you? Okay, imagine on your let us. I'm thinking now or 7 credits and when you bet on the set of the kind of creature of mine. Look down by a mountain, you know, catch it. Say, yes, them. Muhammad, you never catch the MP. One catch the MP. Only 2 minutes down. What you said, Nana, you got mine, another I'm saying. Let's say, Muhammad, the castle, me too. I said, we can't, Papa, there. The between I just want to you. If you have young man, quit. Or you can you one man, quit. Yes, right, Ima. Hello, Ima. Yes, sir. Nanka, I want to make a statement, no, without saying, say, where penny, Nanso. I think, say, next time, no, you just make your statement. Na, yeah, funny, sir, why? You, Menso Medasi, Ima, and so, yeah, that's it, wait me out, Frey. Hello, good evening. Good evening, I'll show you free until Namia Domia Pa. Hello?
But my I live in our What you so? What you so? I thought, what I could be a man. And I mean, tell him, man. Okay. Yeah, so yeah, that's it, Nana. Masaudu Bantama, discerning Ghanaians will support visionary and competent president Nana Dankwa Akufo-Addo to do more for the future of Ghanaian youth. Let's have hope and confidence in the NPP-led government. Regards to His Excellency Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. Okay, so the Abba and no. We say good evening, Sir Mike. The agenda has started. Okay, agenda there na okawasumi. Odaruma area. Mami hu ni yemfa free phone is. Okay, last caller. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, I will share free ntio. Pastor Mkataki sa bibini. Say you be on the ntio ene. Pastor Oba bibini ya so be kwaya. Galam tra no manse fole. Kavita kuso amosi akima kitikiti. Tofia Yesu na ya dai. After galam na na da dai. Bibini ya so be kwaya ho chere. Ho chere ya ye ku ko so kra. Okay, yeah, now see. Kate Jemfua at the statement be Abba, National Women Organizer of the NPP, saying, say, some no one can say, in the video no, and audio no, Cabontino, and yet, Sana or no, what can yet. Now, can say, Akrano, dear Dredia, Muntimin Caso can say, dear Dredia, some not doing it. You cannot see, but the question still remains, say. Said the Bayer constituency be development, and I am a man for a presse. You need more ministers from their region, more ministers from their area, and now I say in city. If the minister of Bayer Jumano, Abu many in Adia, and I know some Crawfordshire says task, Crawfordshire say demonstration, say, yea, young minister be and VA area. I have no interest anything. This question, you know who you am, when I'm ready. Na etumi edi ho enkomo na you say no ofana west na fi yes be da wasi bebre Kumawood moya die pa no kwasem ni bebi amofra mo bedu no nyamenia yi na yen sre ni bible yen ka 49 ho we are not part of the 49 bebi amofra mo bedu nyamenia yi na ye bon bible good na de beka ne say na ye ka efa no garam si yasem no ho ehwa na me sign just 20 seconds yes ehwa na me sign na say moma ye na ye nka mom say NPP NDC na nanom stakeholders no ye meet NDC for na say omo na ye amonchi wo mo nti nyomo na ye ye fa na mo ye ni ni amasem ma ka say NPP NDC because garam say me there there's a political will a woman one year on one untumi ye den efu asenti ye mo na do nana aggression security analysts, also a leading member of the NPP here in the Golden City, Kumasi, Ashanti region. Na Otineka. Evangelist. Senior. Yako. Senior Miyana Debiano. Mesha Ghana for you crying. Ghana ye wodia ye media. Yen shesa die we say ebusuya na ato agege ntoboa mo frɛ wo mu nyina obia contribute to kakra na ye de talka. Na ye nana wo abusuanum na wo fa wo fa se wo mbetwika na ebeyi nana se wo no abetwika no enti wo nana baabi ode ka ne nenam enempo ayemre ne ade rough road ne eyi ode nam kukukukuku okay se wo ye babu na wo mu na wo ankasemu a se ka ne nyina akoto amuna mu a wo nso temu bi enti ye nyina yenka Ghana nsem wo ye MPP ni wo ye NDC CPP ka
because Nanado on be your president biom after 2020. Me na say one come na nya evangelist Richard hospital evangelist Richard Pra former parliamentary candidate at the NDC in Shayaso constituency and Otene Kananchi. We message in a very interesting quickly. I was say if I was a minister, if I'm a minister and I have bad roads in my constituency, what do you expect me to do? I will finish mine first because it's also part of Ghana. That is what Kwame Nkrumah failed to do in Elembele, especially in Krofo and in Krumu Kwanye. So your minister, you're there. Na enye next time we so be announce any there na ye me edit say Mike on behalf of the entire crew at the cia HM nyame adom ochina e beto aso yakram Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom asante memu akonfo ne yedo wasen nso boni ekoso no amro ben eya kristofo ene nkremofo enti yenya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kase stroke a cheno wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de moti abafie difo mu obekọ puppet so jo obensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene nsia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwau atibie tienie kwau atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwau atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 sene so se Malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa no ne konkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center and yensia ebena da bia 7 to 9 p.m. Kumawood TV ni afana live Unity FM Kumawood TV eya tie bi na entumi emwa piao well all pia obusha say ifiri mu mo ye den nti meslewa wina fa kokko wifiri na say dia wa wonu tua wo fa say no mo ye den ma menti wo de wina na wo yere na mfa nkonkoye tiduma na ma me wai ebusa yenko Kumasi munko Kumasi Martin Luther oh nah it's been a long time oh yeah me say minia obra kwantu ya wo semina na ma yanka twene ni ahwedan yo na busu ya fani asuma me semina me pada e Kumasi akamara na me say ya chini ye nya da kai nansani mo na that's why what shia me dey we need problem cra who be dey say me free Dubai betru Ghana ana me na confident woto na nanu ansia do ne je yi ni promise so e wa brede me ni kapre odu obi na kire me go straight casket shop